Patala whatu a Samoa lau Samoa Entertainment TV mai apia nei ko iaso. Waluai nei ofisa whaaitu malo le o mai a te tala aloa ia. Mo le ploketi miliona tala le malo e ati na e ai ngata itasi o i tu malo umai 5 o Samoa. O le sfrele talua i lena talai le ofisa le i tu malo ufale a talua. O lo whaipule mai le sunga le tinu uwein so o yalo. O le ninga nuenga o lewa o na fau mai. Ia na mata mai lava ia ian wali o na tau sauni nei wha moi moi. Ia o na o lole la setolo yuni. Le na maua i lole lua se la wafe mad malo. Ia mata i lole nei wha moi moi. Ia ele ti tilo lava le manto komiti po wai te lango iei. Ia o le artu langa e iei o le mepitu sinta ua. Ai lango o plokeki. Ia o talia o i tono le o nei plokeki. Mai a fola le whaonga ina. O le lua se la wafe tala na tu ina tu le malo e tāpenai. O fisa matutongi i tangata whainga luenga. Pei tae o le tala i tupe le whaipule wangi ai. Se la wafe tala o lo toe. Ai walu leisi tupe i tāpenanga o le fale, whaatotonga, matutongi o le au whainga luenga. Talu mai fe puali, mati, apelila, me, yuni, atoa i male rente lua fe le masina. O le fale, lea o whaatoa a mata tongi masino yulai. Wa tangio le afa wa lava ia le rent le mo le silima tausanga e pe on sa no le faipule o mai asaini ai male ai nga ya na le fale le na malienga no fa manatul minister tanga ngo tinam tmai tai o nga fa mal ploketi le sunga leota laki leota e to sulima suyul committee le sufa pe ona ia ile na le sufa fale talua o le faipule lava le tu malo e fai mata te fono le sunga latini uwen so o yalo o le sui te fono o tofia iai, le sui o le tu malo, le fionga mua au sa fiona o tula ele. Ai, o le tai au fo o le stona ile atalua i loli mo yuni, il se fulu le tai au, le ana tatalai fo ile ofisa fa i tu malo, o sa nganga fa, mai o le ofisa fa i tu malo lo na lua le nei, le ua tala mo le fa mo le ploketi ma le tina o le tu malo, le fono fa tonu le fo i tu malo le te fono ai, e fionga tanga loa tele pali pasi poloa, o le faipule o le fionga mulpola ana losa ale molio o le ana sa no el minister o tupe ai o le fionga le sui pale mia tuala Josefo Bonifacio na sa no fa aftai fa i masui le malo ma le fionga tamai tai pale mia le tu malo i le atai au ai o le fa aftai i le faipule ma i o le tu malo i le nei ngā ruenga ua amatalia ewi o le pisi o le fontanga al pale mene i le so an fa taua e le fionga le fonga fetalai le ave leo se minute e alo i aiso i fuo tangata o le tātou tanu ua mau ona o le whaama il covitis fuluiva. Na mala au whaapitoai e le pule o le mota le fionga le fonga fetalai li o pali i ta eu masapao i le fono le pale mene o le auli i le wha alo e mana tu aiso i fuo i lato o mani liu ma so atuai o le tatalo mo le whaama whanwhananga i lunga o ainga wa afia ona o le onga o le whaama i coviti. O te tono se maftianga te tau foi no tatu langona ina. Ma ia whaataua le tatu mauta. Lea langona maftia wo ia inga wa fia. O te tau sanga tuai tatu mauta. Ni se o tatu tutulai whaatasi ma o mo se minute tasi. Whaelo alu tatu anganga whaelo alo. Iniso tatu a inga o mali liu o nor whamai. Ai aso taluai lea ngata mai ai le tangata na maliu. O strasi so tanga si ama koviti. O le pepe teine e tasi tau sangal matua, mo o toile a whai o tātou tangata o maaliu le luas fluiva. O le whangwhitarai lava na ia whai le upa wha maise i ainga wha wau. Ai o le wha maunga la tamai le mtanga o le ngol soifua maloloina. Na iloa ai, le wha ai titi o tangata o haafia le siama. Mai le asolua su tasi le asolua tolua iuni lua o lua. Na iloa ai e tolu tasi la tau na haafia. Ai lua iwa na haafia mai tua male lua na malanga mai mal siama. Mo o tuaile faita o tangata o tātou tunuu, wa whaina ili siama, mo o tuaile faita wa whaia o tangata o tātou tunuu wa whiel siama, ili se fulu whaafe valu se lau whaatolu. Tasi olo ili ICU polpoti ngaina, ai olo whautua ina pea le whai o le mask, tali whongam whaawa o pea on tu vava, ma nofo li whale pea langona wa mai, ai olo tausia pea o le tu mama. Olo tala whale mai mo tui pui po pulsta, tal tonum tanga longa le soifua maloloina o le tui lava le puipuinga sili mo le saunga le mu. Wa amata toi nei le so, o
Ona le to e whaanofo e sea tangata malanga mai fafo. O le la sangana iai e o mai ana po i le talo se fululua o lo whaanofo e sea tangata malanga mai fafo i o lātou ainga. Peita il fasi silanga le fionga le sui pāle mia tuala Iosefo Ponifasio i le aso lua le vai aso nei lua sulva lua iuni. O i tū whetutu nai e le kāpeneta. O roa ngai tonu i le teuteunga o puipuinga whaasoi fua maloloina mo i la tau e taunu mai i le atunu. O nei suinga e au fia ai le muamua whaawau le whaia o talifafonga i taimi uma. Lo na lua whaatumu le leile pepa whaatumu o le soifua maloloina lea e tufa ina atu i tutonu le lele ao le taunu mai Samoa. Ia manino ai se numela o le telefoni ma se tua tusi imeli po le Facebook moni fesota inga e mo mi ai. Tolu o pase se uma e le o iai ni a fianga e le toe whaanofo e sea i o lato wainga. Fautuaina le whaitete i no fuanga e anga iai ma vave va ai se fo mai pe alia e mai ni a unga o le wha mai. 5 e ao i pase se uma o na whaia ni a la tausu enga o le COVID po le RAT Rapid Antigen Test pe a mawai so e 5 mai te tau o na whaia i se whale mai po o se no fuanga wha so i fua ma loloina. Ono o pase se uma e a fia pe a mawai aso e 5 e te tau o na wha anofo e sea i a inga mo le fitu aso mai te tau o le te whaia lana suenga i le aso lo fitu. I le whai fwai o le pepesi o le sea mol COVID i lutato tunu ai le o ngao le whale mai te le matotua e peo na moli mawina ai i le vai aso ua tuana i wha solo mai le whai ungo le vai aso i vai ngai tau nu i ainga se ngase tau sa vali i tangata mātutua ma whanau la iti ona o aunga o le fulu mai singa se ngase. I le pepa o whamtalanga ma le mtanga luenga o whatoanga i le o yeise tali le malo i le talo sanga al pule nuu sa tapuala le sunga va ili mimita o le saunuanga va ili e pe ona whamawina le mtanga luenga na whai le taimi o le whaalinga o le talo mua i le whai unga o le vai aso na te anei. Saunuai va ili o mana o mia le nuu nisi whanua moana tina e o whatoanga o la tau whaonga ai isi whanua le malo i sa tapuala mo whatoanga. O whanua ia sa whina ua i lawal whainga malo taluai ma le afio anga o sa tapuala. Sa alu lava le tā a le nuu ma wha ato ai maumanga ta mu matalo i tausanga ua mawai. O se vaenga o nā whanua sa ia le miti le malo taluai e whauaini whale tali malo ma isi a tinai. Sa o lato avatu fo i le awano e le tunu lautele e talo sanga ai pe a mana na o e lisi. Peitai, o le polkalame o talo mua le o whaanga solo ai le malo fau na sauno ai le pule nuu sa tapuala le tsunga va ili mimita. Ma whaailoa mai el whamtalanga whaalawa i tele mtanga aluenga lana talo sanga i sefsosoani le malo. I le vatua le o fua o lato whaatoanga i fafo. Mai ua mana o mi ai e lona nuu nisi whanua mo ana tina e o whaatoanga ua lato whaonga ai isi whanua le malo i sa tapuala mo lato atina e tau whaatoanga. E amatatu le vai soneisa salo ia o le 5 fultosanga o le nupi wha. Le antal mai lus fultolo mati. E taina whaatuai ona o tapu o le COVID-19 fruiva. Mai o le aso mua iulai aso tofi nei. E ta mua le sauninga whaaftai. O le aso fo ina e amata mawai le vaenga mulimuli o tutoe. O whaamanuianga e pe ona tali mai ai le ofisa sili. Pauli Prince Shiren i fe sili lau le tiopole nisia. Peita ele o whaailo mai ele li ofisa sili. Le au whae o le pasene, e ese mai le vaenga le ana tutongi a mati o le tausanga nei. Aila na tali tustusia mai le teopolonisia o tauai, e whai ele sa vali alo ia la sufa o iulai, ma le upeli Paul, po fie whai ele susu 5. Ai masina o mati whaasul miliona ta la na whaau lau iloa, ai o le 5 pasene, e whaafo i mai le au whai sao whanga, 3 pasene e mua, ai o le si vaenga e whaato a maua, i le whai ungo le tausanga. E ese mai 5 futa la e whao popo i pensiona tangata mātua na maua la tuta i lusa lau 5 fulu mo na o le masina o apelila. Ese fulu tolu isi wha la poptonga tu ma oti e tu wha iai le sfulu afe ta la e wha alua i le se lau tolu sulu afe.
O lo o whaawawa na whaamoemoe Samoa ia tunu ui whafo mo lana tupe whaasoasoa o le tausanga. E pe ona moli mawina mai le fionga le minista o whaatoanga. La uli le mali atua pulata i vao le uatea pulata i vao Forse Schmidt. I le fono le pale mene le vai Sene. Lua fesu fa, lua fesu lima wa vese Samoa from least development nation. Ua mawhai na tu Samoa i ona vai. E tina e ia. Alal mele tupu. E lava tātou te ola whalangolango i aturunga mau. E mai soani whai tātou paketi. Tātou paketi o le ae deficit. Ana le ai remittance, e le mawhain tātou soifua ma oko loa. Tulanga e le manuia lautele, ma le lumana i tangata umma i nuu mafia ngai tua, na e tau te sila fia le mele tātou te iai. E leo ngā whatau lima ina e le atu nuu, le soifuanga e te tau na tātou o lai. E peo le ala na le avatu le whama mafa i le fionga, i le minister o whama maunga, ma le fionga le minister tupe. Toi fetu unai a tātou whama maunga i le mea le tātou te ola, mo tātou soifuai. Wa e se ale nofo le UN i oma calculate mai anga fikas. E se le calculating al pule mamalu ali infai pule, mal tātou malo. Aftai o leo mani no mai lo whamtalanga. Ie pe e o le whamasino ana tātou e tūlanga le i tātou atu nuu te mine i mea mativa. A pe whaina o whamana tūlanga whionga. O le tūlanga fo leo a se tātou mani atu nuu e whaita maainga. O tūlanga le lei. Walanga e sa sauna fo le su te matou ngana po. Le tai whaatu saina le mativa le tātou mativa le atu nuu lai whafu. O le ala fofo le na le amai le UN. Ona le reality le e tala no mai foi latou ma upgrade el tatou tulanga le me o tuno vai te maainga. Tau no ngal sui mamalu o se tasi fo i o vetu pula me tau tupe el tatou watunu. Leva na lala ma tau tua ma tanga luenga tupe e pe no foi atu. O calculation le fai mai o le UN. E fua i tātou mea lea watu. Fua i tātou whamaunga ia watu e tātou malo. O na calculate mai le o, le mele i tātou. Al tūlanga leo tātou iei. Ua tātou iei le global affection le tātou iei te mine. E tātou le whalango lango lai whai mai o tonu o tātou. Whai tātou, le mea whi tau i mo le tunu. Lala nā lau o whionga sui mamalu o te le whatau ma te tau. Sa o e. Ai a olo le tūlanga lau tele, wa tupur whale tonu, wa fia le lalulangi atoa. E ona tapa sā lo leo tātou vaal me ftau im tātou. A le sau no atu neile, tamai tai minista tupe. O la le tātou fua e whapa leni ai, le tamau aingo le atunu. I atu tusa le tangata mau oa le taulanga, ma le whai whaatoanga le itua i ale pata, o whale alupo. A watu leo lua i fesosoani mo le ulua i taimi. Se i tau mai lunga le pasene leo le, lima vai ma le tango lima. Ina i whala mutasia, a te le te e tūlanga le, a peo no tūla i whamamalama. Whamaumanga umai mai le UN, e fua i mei e tau te lau atua. O nisi lateng, e se a me lau mal moto, se me lau i whafu. Ala nao le tau whapale ni atu nei, ai la whamaya. La whamaya o loo tau mwhai pēl, mtanga luenga o tupe. Ya, e le tau whafuru ina fo yo. Tama whanau o le atu nu, wala vale to mai. A o loo whapenana, avel tu alalo e tal whenga. Whaamaunga lo numero silia pēr tupe maua Samoa, mai ana tupe whaamomoli mai whafo. Mai tal tonu whainga malo whawale whaas, o le miliona tala o se whaama ite lea, e ngā e puane ai me to tia whau ma mawhau whonga whau, e whau wai Samoa ina ia mawhai, o na ato atoa lona tamau ainga, ma tutusa tangata uma, e pe on sao nua wha o popo iai, le fionga sui palamia, tuala Yosefo Ponifasio. La Samoa Entertainment TV mai pia mas wha popo ngai le aso a tai ao, i le anoko le tua, ai wha soifua ia.